У тих днях обавання о зараженнях нешкайший день полів Новосадського інституту прийшов з малим числом нашчевителів. Але тим, co i poprišickovo prišli, domašnji mali co i ukazać i zostimše pohvaljac. Institut ma svoje urjadovo šveta, a nješkajši dzenj za nas najvekše šveto, boše tu zidu poljoprivredni produkovatelje i agronomi, znači konječni hasnovatelje naše intelektualne roboti. Mi z njima tu bešedujeme, oni uča od nas, a mi od njih. Pravi test naših sortov i hibridov odvivaše prave na poljoh naših produkovateljoh u realnih uslovijoh. Oni ocenjuju našu robotu i povezači da su dobre i čije je ljepše od švetovo pripoznatih brendoh. Sod prešel u znaku sortov i hibridov Novosadskого institutu z prisustvom velikih fahovcev z toho institutu, ali pre situaciju u vjazi z epidemiju i ostali veli naščevitelji i hosci, pretože bolo najavene kontrolovanje potvrdzenia u vakcinovanju. Međutim, tota situacija, ktorá trvá už skoro 2 roky, fahovcov nespomalšala u roboti. Iako je to uticalo i na naš svakodnevni... Pošto uplivovalo na naš každodnjovi život i našu robotu, robota na oplemenjovanju rošljinoh u naših laboratorijoh i u zavartim prostore i na otvorenim, nigde nje prestavala i možete vidjeti našo najnovši sorti i hibridi soji, slunečniku, kukurici, ljikovitih, prismačkovih i alternativnih rošljinoh. Ove godine Toho roku, keď mi urožaji pokriju troški ukladanja, budzem prezadovoljni. Vytvorujem urožaji na zavidnim urovnju. Kukurici som šemal najmenji 7 toni po holjtu, soji 2,5 po holjtu, a toho roku verce mi ani mišenje vyhodzi na poljo, taki su podli. Ja šejem ljem hibridi i sorti Novosadskого institutu i verce mi drugi som ani nje proboval, bo totina ise prešvečljivo najljepši. Тот рок був наістю специфічний, невигодний і шицький урожай подруца, окреме у банату, та фаховці предвідзують опадування урожаю о 30 по 60 і вецей 100%.